ni mbulu nakatali na matabiokani kimni na ngone buli ni na sa warongo chikuma inondo tu na YouTube channel na Itoki Mets na video ni kwa ya ngole bachunga kona concept ngoni factorization kenda tu sakela chikona nadhaba na buni factorization sana bimbi ni factorization o kwenda na concept ndo buni takitu ena lebu na working ndo la kome na FSLC pambimbi na lesson ngona mathematics sindo wante kali buna bosana factorization yo ndo rida na bosana factorizing ndo basic ngamay na form 4 se form 5 na form 6 endrende saranga sinindo wante kali buna factorization yo ni ko na be ngole basara na kena basics re tu wanda na different types of factorization do vakatu lebutu usa redetiko ni wachi ko nekena matangali yana kabe washabe kenda tu na video ngo tu reda manda na different types of factorization do vakatu na nungu experience ni mathematics usa reda nindo kuvuta wakali we wasaranga na types ngo usa redetiko ni ndua nekena matangali ngo kwa edana chiko na common factor ngo kimni sakela chiko maibe na form 3 se form 4 na common factor kena difference of two squares rongo sa introduce teki mai na form 4 kongo na form 3 kongo na form 3 and 4 na quadratics ngela ko mai na form 5 kena group inela ko tala mai na form 4 iko rede chiko ortona bango nge karuanga ni sanga tundo na kuruchop su nge ndo mix teki chunga mai na factorization ni ortona bango yo menda to na ngole bali su tala na basics na da manda na factorization eu nanu kupaka sama na factorization me luri nga kinando na bracket endo na kai common luri chuku kinanada na bracket yo iku morede kina ke orede kinando na bracket iku sa factorize tak bete ando na bagando na mokumuna bate sona like terms yo endo na skill mo chuku ke kiko tamata talita na factorization orede endo na skill mo master takana no multiplication kana bale ki korede ni ndrendre chikona no multiplication beta na factorization iko deal taka chikona factors na factors is dealing with multiplication kana balambale no multiplication skills raw kemi sa multiply to na primary school na multiplication ngo indo na skill o iko mona baka nga takasar bali bu ngoni sa taka kena na factorization ki to nangito mandi kena power of identification iko rani identify taka bala musule manda vikimdu sona reda na common factor rani batongo na common factor umbita manda ke vertu merto endo na example common factors sinindo na kene limitation common factor rani tolu wa lima yo osa reda chikungo na FSLC artondo umbita tunga merwa rani batongo reda mo umbita ngando na example rani ndo na simple common factor mo batongo reda 6p plus 3q red common toke ka nada common toke ka na 3 petane ni ko kala no times table na 3 rani la kota la 6 rani common nada na number rota la ni common nada na variable okay bango x squared plus 2x red rule ruanga aungi tu chuke na rai balata ndona kambimbi ngona iko rede kina na pepeni FSLC iko mosken iko karongani phosphate langomai iko rede mandaliu na numu defense o di numu opposition basara na mathematics nangoni ko lagomene algebra rede mandana taro ko solitu mai iko monange identify so mberni to nangole na video ngo mbimbi chiko na identification difference of two squares isa tukuni ko tu mandanga moko na difference daba na mbal ni difference na difference means what minus ngai minus takitu rona ka ro square takitu kana mal rani batungu x squared minus 3 squared leda ro square takitu ngai minus asara so sonongo na sinimbi minus 3 squared rani bitu mai x squared minus dabana 3 squared na 3 squared minus 3 squared na 9 so ngo reda ngo difference of two squares okay na quadratics to la ko chuko na quadratics kana rai reda na quadratics oko enda bichungo ndo chiko na x squared na has variable chuka na seno na pa na 2 root chuko na kena matangali ndo na type 1 ndo na type 2 orto wata usara na coefficient ngo mosule weekend to mandando na type 1 watongo reda ngo x squared
aurani kamdanga plus 7x plus 10. Eda ando na type 1. Iko na type 1. Na type 1 na coefficient ke endua. So no wana sini wala itu ndo na number ke. But ya ndo na invisible one juga. Nangona mbinga iliu ke ando na number kamda ke umbiti ke 3x squared. Kamdanga plus 5x plus 2 rather than x squared. Ndo na number sa more than 1. That's a type 2. Rather than quadratics. Au gitu chuko na kango na numu power of identification. Ko kinta chuko. Ngo karua ke o siribi so jiri tuai. Ko ndambe nga ko nge bare da toka na di no buna me ngo sara na kaida ka chuko to identify. Na grouping ko ndo mateli lebutu. Na grouping ko na rida orto rani le watu. Wango. Eda mo mbiti kana grouping. Kam na x squared plus xp plus 2x ngai total plus 2p reda wa bandotu 2 rua toluwa kongo x squared 2 rua tolu kongo x squared 2 rua kongo x squared ken bale usana mbuli ke ndona namba na ambeta na factorization kani namba crunching eto ngono ndo tu namba ken bale ke on drota kan dona linki ngo namba tungo ke orede rua x squared numucho orto ketengo x squared dona x squared dike kongo x squared erto lebida tukon mai meu wilika 2 rua tul kongo e tul wana nabu kongo chikuma dona x squared erto lebida tukon mandale 2 rua tul va okay kendo turnondo basis arre dana power of identification rongo ke correda na x squared no muchiko e undo tukuno vale governa ngoni wuli nangona ngayo rede kinana x squared there is a higher probability o iko na factorize e chiko indona chance iko rani factorize ko me bakanga wase chiko na grouping ko rede manda ngongo e watu ne squared don x squared dotala na x squared ngo don x squared yo ke rede irua me rua chunga na kamba ne banga rule ro ndorua you might be dealing with a common factor. So deal chico the difference of two squares. Nangona already kinandona square chuki kinebida. Letol you could deal chico na quadratics. Na va sa partiko tunga leva va na grouping. To sana borungo lebengo na matai to sa kabataka. To sa renya identify ngo to sana ngedonga na di. Merini kambasu to sana loko pasaranga yandundo na dava na common factor na dava na difference of two squares na dava na quadratics na dava na grouping. Ocha o sana ngesangarando na kuru chopsui. Sana ndangi combine taka kedengo meba kana taro kola ko chumene FSLC to sana ngola bena mateni example na common factor meba kanga tugunu chukwe na common factor eba kanga mo redendo na common number redengo musulongo indobi ko kamdanga 3x kamdanga plus 12 tona karoronga e common chungi ke na factor ngona 3 iko na reda na 3 1 za 3 na 3 tala ngarin la ko bena na 12 so ya na kamoda kamona common factor bit saranga mi tumbo ko na 3 3 dola na bracket autokuni chiko ni factorize melorei chiko na melorei chiko na bracket ana ka ki ko sember ni bitan na bracket ko sember ni factorize na bracket okay ken tur ni lifestyle me okay 3 times what sulemane 3x right 3x you go in times total me 3x 3 times with the sulena plus 12 right plus 4 mode tarin tun sarga mode cho mati sartunga na mo factorization na mataya common factor okay na kena karua na common verbal na common verbal ya sa sini common na number sa common na alphabet abidala chitu na number okay unang bitango indo kamdango ke bango 5x plus 7x squared retango o sini kala mo times takabada na 5 sinrin la ko na 7 ro bidala chitu yo rida bango rida kongo indo na x kongo ibida na x rua na x ni boleh toko na 7x squared ya kena bali ko 7x rua na x kona matai edaba endua na x ana kena songo ni na 5x kena 7x squared kena bali indui chukike aur ni kolta ka indui ke mero common kena bali ke usa kolta ka ngo mero common mo wiri tumare na bo chukon na x asara na kauna taka bige common vero na verbal sini common vero na namba kembali biringa itu man x go
Lisu tala numu times x times v da suliana 5x, x times 5, x times v da suliana 7x squared, na 7x nga. Mete nisy ni common. X ngo kana x ngo sulia rona x. Ndo talangana tarambu, you can always check. Iko rin check taka ke ndono numu ansa by multiply. Niko multiply taka tali ko na numu ansa ko sa tungwe. Kapag sa numu ansa ngo, kau iko rata kapa iko rin expand taka tali. Okay, keni uchi ngo kome ro. Kamdang kesa sultumengo 4, kamdang x plus 8x cubed. Kata ngo. Ngo common ro saranga bro, common na namba nge common talanga na verb. Ngo kede kubuti chikume. So iko reta na 4 rin la ko 8. Mandeli na 4. Okay, ntola pando na bracket. Okay, wata na x chikube ro. Iyo, chikube ro na x. Kongo iturna nono kongo indua. Biu mandanga me indua. Sangke times 4x times v the sulia talmena 4x 1. Takawili una namba 4 times v the sulia na 8 2 4 2 is 8 dono na x v the me sulia tul num chuki tul ndo chungu itum v the bo ro mate tal to yana no common verb so nanguni FSL si yorto nangitu chungu ki yorto na takabasanga so na kara rawangu yana common factors tola ko na kan karona difference of two squares. Okay, na difference of two squares baka nga usawa siya juga. Oko sa informatic ko ito nga na difference, dapat nambali difference and na minus. Ngay minus tagitu rona ka row squared tagitu. Na difference of two squares iko na rida na wango na kena ray. Iko na plus indo na bracket na minus. Yo rida na non row entries sa bako square root takatu na value. Sa x plus a, x minus a. Tolong kita kabasa na example ngo. Yo wita na tip so wina kata. Etang ngo ndona ka mo tuku na biko. Etang ngo na mateni tip ngo. Na ray nga ni original, na ray ni num ansa. Ngo na kena bali. Ki kore da nila ko mailiu na x, reta na x. Kembasi ka mailiu na x, nambasi ka mailiu na x na num ansa. Kembasi ka mailiu na namba na liu may na num ansa. Ke liu may na fraction na liu. Na matani meke nga meke taka chikondo ni wudungo na original. Na kar na lakaba na followers ko chungo. Asara na kamona takabiki. Kembali ko photocopy taka na template. Na ray nga ni original. Na ray talanga ni num ansa. Ayaw sa mbiti chiki. Ken karua iko mundungi torra na squared number. Reda. Na squared number. Na squared number o ko sinduwan taka na squared. Au wartang mandabi ko so na squared numbers Gori. Eta sonon the two squared numbers go. Ang sa kabutungo ko na 1 squared na 1, 2 squared na 4, eta 1 do na 12 squared. Extra tal tungo 13 squared. Nangono ridiki na nanambango. Kongo. Pa veo kan taka sanga mori dan betana power of identification. Niko kinda bangando na squared number. You're dealing with the difference of two. Beta squared tekito. Okay, to kam da son example. Eta ngo matay. X squared kam da nga minus daba. 3 squared. Toda kamandang ando na basics. Okay, ke x squared minus 3 squared. Iko reda. Ro square ro root. Square ro root. Sa kota saranga naka ko rurung itu vena square. Kembali sa ando num ansa x plus 3 x minus 3. Set? Ona wea kona x squared minus 3 squared. Set? Okay, ona vakavendo ko chukina na squared number. Redango como no viso takabali. Wadabango 49 minus p squared. Redana 49 minus p squared. Okay. 49. Redana 49 tungo is a squared number. Kembali kuna sindra nimbita 49 plus p and do dala sana liu nawan. Ortu redanga na 49 sambi usar tu na bracket. 49 plus p 49 minus p. Goedal. That's wrong. Iko mombita kona squared number. Daw na squared number kona 7. Kembal num ansa na daw. 7 plus p 7 minus p. Atorro chiko na kau tungun chiki tango. Tango iliu may na x na iliu may na x num ansa. Ke iliu may na number iliu may num ansa. Iko na photocopy taka chunga ngo. Redango. Ngo. Ko nga iliu may moda kapa. Tor? Okay, redango mona suli ngara rendo Redango mona bita ni na fraction.
miliuma indona fraction. Okay, redango. Ona biteke na squared numbers. Wara de chunga numbers korto tungo redango. 81 over p squared minus 100. Redango dongo. Okay. Ni ko redango redana 81. 81 ichungur. 81 itu ya kwa 9 squared. Wada wana 100. 100 is 10 squared. Redana mbimbi ni numu photographic memory. Iko karonga ni vitamba chungo. Nangona rede kinena squared number osa kinda basara na dava medak. Okay, redana 81 over p squared ngoe sana mbilom ni bracket. Odi liumai. Tukuno maybe odi liumai. Liumai na number se liumai na fraction. Okay, na basara ngana na riringa ni num original na riri ni num answer. Kemba num answer na bango kender. 9 over p plus 10 9 over p minus 10. Atur. Nakanga mbasi ka main original, mbasi ka main num answer. Sara, ngo sara num answer. Abe matata Okay, tu salo ko ba ni kona ken katul kona na quadratics Okay, me baka nga tugu ni chigwe, reda na quadratics Na quadratic orto le tulu. Liu chuko main squared x number. Squared x number. But ngo iko ranyo differentiate taka o debero type 1 type 2. Eba tau saranga kona number ko chiku liu vana x squared. Ke chiku nga kina 1 se sini bulay tu kendona kaya type 1. Kendona number more than 1 baka na 2, 3, 4, 5 lakwain. Type 2. Yo una wartaka bi ko ngo ndona method. Ndona method go ni factorization. Ndo ya tane chiko baka na matrix ko ndona matrix Ayo. Paksama taki Keanu Reeves ngo to sa dhamba sarana musan glass ada rumi sarana matrix ngo kento sa chiko talana part 5 ngo kena lawa ki ngo reda nga na x squared ko tungo ndola bandona matrix ngo ndona matrix andol ndola bandona matrix reda na x squared ngo split tak split tak bada go bang motor nga ndona x squared ba split tak ro bang kembal ba ki split tak na x squared de ko na x times x x times x is na x squared. Ikumbita bena matay ni column na numu matrix. Kan karuo sange bangkara non effect o negative 24. Iko bangkari kwa. What are the factors of negative 24? Kena uno ko tugunu chiko na non to matay ni mamadal. Kongo. Nangono iko daka factorization kina na numu multiplication because you're dealing with factors. Okay, kera na 24. Dove wadalay sana 24. But so ndo matay nga ni rona namba sa kwaya na answer. Numuchuko. 6 times 4 ebida 24. 12 times 2 kota nga 24. 24 times 1 okay 24. 8 times 3. Are iko kwaya kiko asindikala tuno times table. Iko na be viri sarto nga na tarongo. So mbimbi mo klachu na numu times table. Na daba suci na pairs of numbers rona le rua ko ikorani multiply taka mesulia na 24 ure de chumandanga o add tunga bada da ngo 6 plus 4 evida 10 12 plus 2 evida 14 24 plus 1 29 kongo 8 plus 3 evida we 11 ke o minus ke nambale mbale be mboida chuko kongo mbeta ni ora ningi toriro na namango ndo me plus e minus rinsulia na 5 kongo shindo virtu rinsulia na 5 so iko mundingi taka. So that one factors ni 24 or ni tuko na negative 8 kena positive 3 iko mundingi tak negative 8 iko na kelawa da ngo nge bartaka biko kena loke ngo na no mu checklist ngo iko check wada ba iko multiply te ki rubango reda times te ki rona ro ilu bango da one negative 8 times x negative 8x nge always add no mu chiko mo add Ngay multiply te ki robango. Dama na 3 times x. 3x. So add te ki ro, dama na negative 8 plus 3x. Negative 8 plus 3x. Negative 5x. Iko reda, negative 5x. Tutu watsarto nga kena negative 5x ko itulo mundo. Nango usaba biwa kanita ki rongo na numu checklist ngo, numu add. Iko cross multiply nge add, nge sulia na namba ilo mundo ngo. Iko sa songo ni ro sarango. Dona bracket ya. Sa daba. Ala ko sareke x minus 8 dapat tali kena karua na x plus 3 na numu factorization eda na skills ngo na matrix method ngo ko ya muku chiro watanga ngo ndo nga na ken roimu ko ga tukuni nga ndo nga na imu ko ya ko ndo nga na batu rosara na man ko da rumiko
Eda ngo na da kapatang labi kango kona method ngo. To da kapata. Okay, split takana 3x squared. Da borona namba ikorani break tak. Na 3x squared ya na 3x nga times x. 3x times x 3x squared. Iko kanga mo da kaba ndreta taninga ma indona x. May na 3x squared. Okay, da mana factors of 2. Da mana factors of 2. Yo, na 1 nga kena 2. So 1 ikorani bitike na 1 multiplied by 2. Plus 1 plus 1. 1 2 is 2. Rada kena roro. Nangona nga ba ya cross multiply sar. Okay, check. Untuk checklist. 1 times x, 1x. 3x times 2, 3 2s, 6x. Wada ba? Iko ready ke ibida. 1x plus 6x ibida. 7x. Vida lachi. Reda na 7x ngo kena 5x ru vida lachi. Viso utali kena mu combination. Ya ko tukunu chiku. So nongona na number jigumbita okay. Tobola mo mbite ta kena 2 bita mai rana 1. Ru swap ru no rungu. Ya ko tukunu chiku. Ne sini namba ngai kombiti lo mai na sulia na right combination. Tumbite ta ngo to tobola ta ngo. Okay. Viso teki rongo. Tobola 3x x ngo sa tobola ta kena plus 2. Plus 2 kena plus 1. Okay, to check ike. Multiply 2 times x 2x 3x times 1 3x add tikiraw 5x mode areda isang ito raw ito na combination ko ito new edike di na new 2 1 za 2 but new check mango 7x ko na tubo-tubong ko kausan kita ka bang imbita ta kana 2 bita may rana 1 ito ko bita kana 2 bi rana 1 new add tikiraw reda 5x vamba pati kana 5x sangge indo nungu dama na pea 3x plus 2 dama na karuni pea x plus 1 areda ana factorization wana ni quadratic na quadratic factorization na matrix method go ko mukuta both types ko nga artu wiri mai iko bantaka na method go ranyo factorize takandona kasar okay ngona yuchuchi kona na group ne kento satu tukuni chuko na power of identification mendare deba reda ngo 2 rua tuluba au sa tukuni chuko ru chuko na kana steps na ngona nga sa reda kini ortoleba bansap teki ro rule ro merto ba patna rongo bansap teki rongo meru ba pea bansap teki rongo nge daka na common factor kona mataini factorization to daka yo ko chuko lomongo so na daka bi kere the common factor ngai kena x itumba x times b the sulena x squared x times x squared x times b the sulena xp x times p ikoring check tangan umansa x times x squared x times p xp reda raw ena common factor daka batali kena common factor vero no rungo dabe common sa lori sa matata tu reda lori tu kendo no tu lori tu kendo no tu biti tumbu na tu ya tu ndolo ndona bracket so 2 times b the sulena 2x x 2 times b the sulena 2p p are common factor okay ke ngona kena na numumudz na mudz na numurida okay na ngona ngai ko sare dare ngona bracket ngo na bracket ngo to bata tu kena bracket ngo iko reda ro to batu x plus p asara ngai ko sambita mendonum ansa x plus p okay na ngona ko sambita kini ka umbia kona x plus p ngo na daba na namba iko reda tungo ko votu itumbo votu ngo nada na x kena plus tungo rongo rona nge dhuru mai me form takatal ndona bracket koronga ro tu itumbo ikon rechi ronga mai ro form takandona na bracket okay ngo x plus 2 ya saranga ike na merge na merge me ro tutu batarongo ro koro tutu bataru sa merge me ro form takaindua ko ngange voto ke tumba ronge form takatal ndona bracket ya saranga na group to sana barongo labongo sana FSLC mereni bakota na nondo tu na video ngo on factorization me sama ptaka ke ya ko tu gunu chukwe ke turna mandana 2010 rada mandana 2010 rada 2010 iko mbure ndona ka sianga bandu nirtu tu kuna maingo ndona bosongo na factorize yo lebu weekend to nangoni tauki nangona ngela ko me bango Lapa satu do dakap kento tu sada rumbi sara kena cancel a cancel sara walilia dona pike dona pingo rongo cancel tambuya ngo dona code name ngo nangona nga tukini mai simplify nga ore dana kuro chop swingo
indirectly dabe ko tukunichu kena daba factorize toro ko bando ni ngule daba non to code name nangona ngai ko redi kena simplify thingi chulo mena factorize okay power of identification au sare tunga ke rua nada ba kentu ba bio kenta nada ba non to numbers kendo to study ke ngo le study ke de ngule daba common factor difference of two squares reda ken roi daba no code name rua rongo rotuluwa okay tolesu lako reda ngo rua ken bale siangi kena quadratic siangi kena daba na grouping ndambi chunga kena common factor areda common factor difference of two squares tungo reda no minus ro square ro root power of identification areda iko na first 5 iko aden kata zar tungango amona takazar tungo iko na metsa problem ko lako ke common factor kongo sindona kasa simplify tu okay to sana rumingo okay common dabe common berongo common rurua common na q common talangana daba na fu iko ran imbita bata okay to sana daga okay mai la kongo sana 8q in 4q into osocheo ngona pi ona pingo ola dalo tumba kaya ngona pi okay common kena 4 amo bola irango 4 into 2p plus q na non affecto kango ke ko chuko wana p ko ira difference of two squares da difference of two squares ko p plus q p minus q na factorization divide by da common verongo na 3 into the 2p plus q ko ira p minus q arida rete kana roro iko factorizing yo kona video sa uche o akabata chiko na bedmas au tukuni chuke andona skill nangona nga orede kinena division sign iko biso takameda met times iki nangona nga biso takameta times o kango me reciprocate flip kentungi tungni chuko karonga o la ko nga mojeki chen ge sama sol flip te girono rongo da na chuko na mathematics na reciprocal se mo reciprocate asara me da rumbiki okay sa factorize asangi sar tu kango 4 2p plus q irango daba p plus q p minus q flip rongo p minus q idake kongo sala ko dake koi ka sala sumai 2p plus q okay nangona sawango iku sangi reda odi na common sarani reda na common bracket iku sangi da rumbi numu cancel edana p minus q cancel bata kena p minus q edana 2p plus q cancel bata kena 2p plus q okay nada basa boy daki iku sa cancel na numu numerite sa boy daki bondo na 4 oba dabe boy rango bondo na diri kena p plus q gono mu final answer areda iku sa ring torra na power of identification ko tukuno juga to da kapitaling do reda ngo ndo la komena 2011 so iku na reda chungo common factor virongo reda ngo kondu tukuno tundo na leze dona lead problem ko chugirango runa factorization wakangani o dibite tuna parasa umbito ka na leze wakangana ndona lea reda na 12 man go moda kabisan dongo takamandili na 12 minus 3x squared dabe common vero na 3 common vero na 3 so you gonna mateni nimu factorization common factor common you go the common factor bita mai tumana da na 3 nga 3 bita mai tumana 3 what's 12 4 minus da x squared so ngindo vango sa bita sare keno na ansa ikungiri there than 4 minus x squared ngo ngora ni da rumbitali kendo na difference of two squares klako tukunu chuke akono squared numbers two squared ngo kembali rani la ko talo kango ngona difference of two squares so rua tali no factorization kongo na difference of two squares the rumbi no difference of two squares
4 minus x adabo tukuni chikona nuntuka ke liu maina number kona liu maina nomu answer kena bal ko toto tanga 3 liu 2 plus x 2 minus x are ko ya iko nangi vingi makelo mongo iko nangi vingi makelo mongo la ko kasa nangi x minus 2 nomu answer ko sangi mbiki 3 into the 2 plus x and up 2 minus x yoreda rongo rubida la chigo so sa fame be cancel rongo rubida la chigo nambita nambika andona negative 1 betana 2 minus x sini toto batana x minus 2 rubida la chi baka nga mombita ngo ke multiply tango by negative 1 ko idaki toto tanga 3 toto batanga ambita chunga ortona gengi rango 2 plus x 2 minus x toto tango into the negative x plus 2 rongo rutu to bata rorni cancel sanangi bonga na no negative sign so it's be negative 1 over the 3 into 2 plus x ana no mo akola ko may na 2011 so ko warta ka chungo bikim do reda na common factor rona back to back na common factor e buni tagital tulo mando na difference of two squares so mata ni factorization go yo asini answer la ko tale men total wakana lea so ana kamoda kap kena karua rongo rushin tutubata 2 minus x kena x minus 2 toro ro difference ro difference batani kongo ke o cancel tikira una wochi kanda na negative 1 waka bango you cancel rongo sangi tutubata wochi kanda na negative 1 so ngono mu final answer to taka batalindo evango kola ko mine 2015 patungo x squared minus 9 over x plus 3 ada raro difference of two squares tali ko tukunu juga ada no difference of two squares da no difference of two squares factorize tango x plus 3 x minus 3 over the x plus 3 sangi ro cancel rongo bang wono mu da no x minus 3 ngono mu final answer okay to da kaba talindongo ngome bakota nondo tu video do talingo kola ko may na FSLC to da kama na kola ko may nambag sa uchi 2019 FSLC 2019 okay fatu wango 4x plus 2 over 2x squared minus 9x minus 5 etango okay power of identification labo tukuna weekend to nuntu tikabu power of identification na ngono rede kine tool ikon chicken ndona quadratics quadratic you dealing with quadratic so ngo reda na 2019 ngo kola mena baksa uchi reda ngo ruwa tool so no ruwa ngo na common factor kongo na daba right kongo na quadratic okay to daka mandili na quadratic ka ona daka ona job ngai rango ona ndola mandona matrix split takango kona 2x 2x na 2x times x okay that one factors of negative 5 na that one factors of negative 5 iko ni waksam tak na 1 yo positive 1 what take another negative 5 to wala madana combination ya kona factors ngo tu no wangara no na factor kango ge wangara na factor na minus 5 komi 2 week okay to check manda reda manda ke one na combination go okay that one negative 5 times 2x what's negative 5 times 2x negative 10x add 1 times x 1x okay add tikirongo negative 10 plus 1 negative 9x mati kama kembal sa nontu combination so you gonna like me a factorizer bita kona factorizer do na 2x plus 1 do na x minus 5 areda na matrix method kena roro split tikirongo mbisariki okay da mana factors ni ko ida ke common factor ngai da kena 2 so 2 into the 2x plus 1 okay na ngoni ko ready kini ke da pasar na common factor na common bracket iyo na 2x plus 1 tu ida ke 2x plus 1 nra ro cancel sangi boy ke na 2 over the x minus 5 wambutani na we kurta ka chikona kulule bocho ano mo baba rongo na factorization nono mo moli suba tali na basics iko mo master tanga mo utinya wala nga
nangona ikondo ureda kinana factorization ando tugunu tu wale beramane zebra wuni takitu na bosana factorization so nangona do tungu mai simplify simplify ngi soli tu mindonaka so nangona ortundu video tokana kana terms kondo la kotala mai bena remainder theorem na remainder theorem iko mo onangi pustaka mai murindo tala video on remainder theorem chiko tala kinana factorization so ngoi so na gunando la mikina ndo la mai bena remainder theorem na remainder theorem akanga o na usutuni kango nango nanga krede kinando na x squared there's a probability iko na roni factorize bakir tu kedengo x squared donc kalonga tachiko na bali puna sar chomai naka